Ndumiwe. Bite? Sawa. Ndagukunda. Yego. Ndagukunda je. Ndagukunze. Kunkunda re ingu yambire nyambire. Okay. Abandi bose borababisha. None kutayambire nyine ushikare ko nyambire. Ube buranyi. Unumva mburu rumuzungu mu mutwe. Ariko amazonde mugenzi wawe no. Bite? Salama. Ndagukunda. Yego, ndagukunda. None kubose ubwo bubwiye burangoda cyangwa ni kwera n'umugabo. Mwese bakure musi ntangorane. Yo, usa nkuko. Nsa nkuko nari yonya. Yo. Hello my people, hello my fans, hello my yero bakunzi basutwa dadasutwa. Unomsi nice hari ibintu hagobatira bazanira ibintu bimeze fresh ibintu biri so very good. Akaruka beze gute? Nice bose niyumviriye ndavuga ati yuko numva umenga haraka numva no cyagamsha. Ahandi mwibarabara mu Carama shaka. Unkurikira rereze bakuza yishu bidashaka hano siziragenda nzirakura no ndamubwire ke ndagukunda aza kuvyifatamo wanyuviza je nice ndakubwiye numve so gubara rati harabati nabonye ndani ingo kugira ane uba ndakubwira ati ndagukunda ndi seriye akemera ngo arangoza cyo ndamuyambira imbecilious so nani ingo ndakwereke I am serious reka manzi magarike uyu agarara. Bite? Sawa. Ndagukunda. Ni byiza. Ujumye ni byiza gose. Yego. Kubera nari nsanzwe nzi ko nkunda nyine. Wese nzi ko ndagukunda. Gute? Kubera Imana ivuga yuko twese dukundane urumva rero nta mpamvu yo kunyanka atatu dupfa. Wero babiyibonetse mu mutwe umubwa ati ko je abantu bose ndabakunda abantu bose. Reka numvirize uyu nawe ko ameze kumunga shosho bite mara uwora yambunama ariko nanakimye singi ingo nugira ingorare uwora yambwiye ati ndagukunda cyambwira ati nanje arankunda ariko hari nabanzi bahagaritse no guhagarara atona hagarara cyangwa reka mbazuye mtipe bite ndagukunda nje ndoda kubwira uri gukunda cyubwira nanje rankunda ndagukunda kuko nta muntu je nankisi wabantu bose bakunda bose ndabakunda kubera ndavyumvamo uko ndavyisanga nije gusa ko ndi umukobwa cyumbya gusa kunkunda ndi umusocial ku bantu bose okay merci so igo ndumvirize yuko abantu bose ariko bameze aba babiri umva ndababwiye ati ndagukunda ndawe cyambwiye ati ndagukunda ingo nabonye abandi batipe mbona batanguye kumpunga ntaranashika reka mpere kuruye bite shushu ndagukunda nanje ndabona kubwira ko ndagukunda aho cyumbwira urankunda ega kwera just nankana nyambira rero nyambira oya nebiri ngoma kubera ushaka kuyambira ko ntabyo nkunda ukunda kuyambira kuyambira mama na papa gusa umukobwa nawe yambira oya kubera no nkeka no nzokunda sinza muyambira cyangwa nukomeye yambi gusa naye gusa abavyeyi banje urakomeye neza ndakomeye simburi zerekana ko nkomeye ni manda zibona ko ndakomeye okay reka mbaza abandi numva ukuntu bambwira bite sawa ndagukunda yego ndagukunda je ndagukunze kunkunda re ingu yambire nyambire okay abandi bose borababisha none kutayambire nyine ushikare ko nyambire ube buranyi unumva mburu rumuzungu mu mutwe ariko amazonde mugenzi wawe no. Bite? Salama. Ndagukunda. Yego, ndagukunda. None kubose ubwo bubwiye burangoda cyangwa ni kwera n'umugabo. Mwese bakure musi ntangorane. Yo, usa nkuko. Nsa nkuko nari yonya. Yo, ha. Abakuzonyishumenya what's up guys. So guys, ndabakunda cyane. Mwari kubona nice ariko akora ikintu cyitwa quiz ndagati yuko kiya munsi ndamugera nkunda. Nice kumbe vise maraso meza mone.
nta muntu umwigiza ambwira ngo aranyanka kiretse umutifu umwe yanse no kundamutsegira nta kundi rujya kamera kiramutse ambwira ati arankunda sinzi ko webonye ko ndi umukobwa sinzi kira muntu wese reka cyandaba tugende hari umukobwa mbonye reka mbaze umukobwa mugenzanje numve umukobwa mugenzanje numve nabone yuko anyishura nk'umuhungu je banyubwiye ati ngusuko ngo nindatogukunda nice reka ngende ndabe umukobwa mugenzanje ndamubaze numvirize yuko yishura nk'abahungu ndabonye mu mama hajya reka ngende ndamubaze nyamba nawe nadatinya kamera nice ubu ni kubaha amashosho ntabwo tudasuta gusa naho tuzira mutani numve yuko yokunda umukobwa mugenzi we bite mama ni sawa hama nagomba ndakwibariza ikintu wakwemera tukaya nta kimwe ngira je ndagukunda wewe ndagukunda none wowe ubwira umukobwa mugenzi wawe ko umukunda ubwira umukobwa mugenzi wawe ko umukunda hewe cyane kuri none ndagukunda none hari icyo dupfa wumva ari bisanzwe nyine kubwira umukobwa mwiza yuko ndagukunda nayo dupfa nta karimbi dusangiye none uri kumbwira ati ndagukunda gute uvi imyaka turamaze kwitahura mu Burundi ni peace merci cha mama sande bakunda cyane yari bari kubona nice biri ku microphone webe head camera twubahane inzira ndabonye umutipe umwe ari karaja wewe banzije ndabonye umutipe umwe umutipe mwiza yambaye fresh bagene ko ndabazira bana ko yuko ari abantu bari simple hari abantu ko ari simple bavuga ati mukobwa ameze nkawe nindatogukunda rekaje ndamubaze numve be serious umuhungu yambaye so very yambaye fresh ndabe yuko nabone ambwira ati nice ndagukunda ndambwira ati ko nice ndagukunda numve yuko anyishura uko nyene inza ko ndashikire ndabe ko bari simple bakoze icyo cyose bakavuga ati ngo nice ndagukunda baranyishura ngo yes reka tumvirize yuko ari kubajya bonyene ko ari kumenga ari kuri by phone hewe man kada mugore nta konti bite sawa ndagukunda reka kugikausha urabona ko ari umutifu we yambaye fresh aciye anyankira kuri ari by phone ariko bandi bamaze kunyemerera nani bent camera aremereka tuyumvide ko yemera tuyage ndagukunda man ndagukunda oya nana kimwe uwo muntu niyemeye kuri phone narabye ni by phone ndumujournaliste ndiko ndamubaza mane none nusi muhongo mane ndagukunda posha man posha kidogo bro I love mane ngo barankunda ndake kandi ndiko ndamutogoneza mwibarabara mane kibanza nguri ibya kwanza hanyuma ivyo bimbwira rero umudada mubwira ati ko mukunda baka kubia kibanza nguri ibya ko je nakwemera buri kimwe cyose ushaka wo mukobwa mbere ati ari biya byose bica bihera banza kuna amakara banza unyambire kwanza amara ibintu birareze mane mwibarabara kwemeza kuboro nda rero bisanze bro ubu turamaze kwitahura barundi bro birahari kwe twashaka bose ucubikora no mu cyumba turinjira so bad bro gusa ndakubwiye ati urankunda uri kumenya icyo unyishura je ndakubwiye ati ndagukunda unyishuye batsikira no kwishura manje ibintu by'inkundo wapi kwe kundana ndakundana ariko biravana urukundo rwarigo manje bana urukundo rwarigo ari inkundo usanga zigusiresa oya jewe ndijya nyine bya fresh manje bijya we ntazikora ushaka umeze gute urukundo rwiraremete uvuga ati abahera n'urukundo ese urukundo ega ntahura no wewe niko nakuelewa wewe maana kuna pendaga wandile bademu wako na pesa wewe nigonge tuka kitu tuikare sawa tuzungumza kile mambo ya kuniambia vitu nini ngo mapenzi okay maana kiwe mapenzi aunaga kama ni kwenda bakuuzie machupa fresh naweza niuzie mimi naweza kukuuzia uko na ngapi hapo ndio tuko mwezi mtofuna mazesi zika nikauza pombe haka sizikauza pombe bwa mwezi au kwa muislamu wewe Namo meze. Mizima kweli. Umukira umukafiri cyangwa umuntu nte. Kafiri mbicaje.
No, but nauliza tu, nauliza. Kafiri. Ari kafiri mu Kirundi kucumva mu